Inkosikazi Makela Ntentesa lesibonza selikhaya lelinakekela sive lesikhubatekileyo kuleli ibonga sive ngokwesekela lohambo lwalonyaka lokucokelela imali ide kusimamisa lelikhaya. Inkosikazi ithi lusito lweMaswati netinkampani lufaka isandla lesibandi ekwesekeleni lelikhaya. Inkosikazi ibeyimelelwe yinkosikazi Lamaphanga kulolu hambo lwebelubanjelwe eMalolotja Nature Reserve. Inkampani tiphume ngetinkhani tesekela luhambo loluhlose ukucokelela timali telikhaya lelinakekela sive lesiphilane nekukhubateka kuleli iCheshire Homes eSwatini. Isibonza salelikhaya inkosikazi Makela Ntentesa besimelelwe inkosikazi Lamaphanga. Sive lebezigenele lolu hambo sithole lithuba lekutivocavoca tindzabeni taseMalolotja emabangeni langemakhilomitha lasikhombisa nemakhilomitha lalishumi-nane ngenhlanye sabe sigcumisela bozuka esilulwini salelikhaya selidzinga kwesekeleka ngetimali lisaqhuba umsebenzi wokuhlumelelisa timpilo tesive lesiphilane nekukhubateka. Babalelwe emakhulwini lasikhombisa labangenele luhambo lwalonyaka noma bekunemakhata lashubisa umkantsha lizinga lekushisa liku-11 degrees Celsius kodwa sive sikhombe kulithakasela luhambo lwalonyaka. So beneficial to us, and Loktunje, we are also taking part, we are also contributing, so that means a lot to us. Yeah, nasiqala beku shake yemakhata but sengiqala kushisa, and yeah, excited to see ukuthi sitawufika phi. It's very nice. It's a beautiful place to walk in. Yeah, I don't think it's too difficult so far. It's good. Yeah. Well, Malolotja is always the best place to hike in the country, so we're happy to join the Cheshire Homes and support the good cause, and why not when you can enjoy such a beautiful scenery in the country and see a Maswati come out and also just physically exercise. So far, so good. I'm doing the 14K, so I'm loving it. Thank you. I'm Yandi Samkolo from Res. So far, so good. I'm doing 7K. Lungile Msibi from Tawankulu, 7 kilometers. Nice. Treasure Mziyago from Res. So far, so good. I'm enjoying. Thank you. Nombilo Mnguni from Res. So far, so nice. Bye. Inkosikazi Lamaphanga indlulise emavi inkosikazi Makela Ntentesa yakubonga sive lesesekele lo msebenzi wokusimamisa tingungu talelikhaya. So kunene kwekuqala nje ngaphinze ngisho ukuthi ushilo wathi inkosi yami ngemoya wakhe nenhlitiyo yakhe naye ufise kubona lo msebenzi uchubeka ngoba vele nangabe kude lokumbambile usuke akhona yonke iminyaka futhi afike ekuseni wekunene labanye bamkhanzese kakhona. Ushilo ke ukuthi sichubeke bekunene sibonge kakhulu bonke labakhonile ukuthi uhlupha bavuke bete la. Sibonge kakhulu utinkampani, sibonge kakhulu bantu labafike bafake isandla kulomsebenzi. Njengoba sathi ukuthi iCheshire Homes inhlangano lengakhona ukwakhela imali. Wathi wekunene uyabonga ukuthi eMaswati akachubeke netinkampani tichubeke nalobe kayibukela khashane lenzaba. Amane afake isandla ekhikhini ngoba ngekwakhe wekunene kude lokuncane kude lokukhulu. Nasihlanganisa tandla sonke singeMaswati iCheshire Homes itawukhona ukuchubeka inikete eMaswati konke lokule ukuthi insita tekuba sita kwekuthi umuntu achubeka aphila ativele kwekuthi naye ungumuntu noma aphila nedisability noma athole ingodi lomnye atikhanza sasukuma khona ngisho kuhamba kanti bese katitshela athi angeke azakuthole lokho. Lomunye umlayeto lwanjiswa kulelikhaya lenakekela sive lesiphila nekukhubateka ukuthi batali bangabafihli bantfwana labakhubatekile njengoba lona lebavulele tandla ukuthi babasonzete kude bathole kunakekeleka kusenesikhathi. Imali leticokelelwa kulolu hambo lwaminyaka yonke tibambisa lelikhaya ekwenteni isiqiniseko ukuthi liwenta kahle umsebenzi walo wokuqinisekisa ukuthi sive lesikhubatekile kuleli lesibalelwa ngetulu kwetinkulungwane letilikhulu sithola kunakekeleka lokusezingeni elifanele. Imali lecokelelwe kulolu hambo lwalonyaka itawusekela kusebenta kwalelikhaya etinyangeni letintsatfu letilandzelako. Lebika kwethu indzabeni ngisandile